Komisi Benta ban petikna kerteng kan omsa atang mau nongrim nak bentagi kampen roy mau senram konstituensi ubah Himalaya Shang Pliang khatsau trik yong arca arpuar walai ban curip khnang ye ka skim sam hadong shilling mau senram hakni kicing lai ban curip la senra lang UMLA do sub divisional officer ka PG ba inong basau harangkat ki officer na la kiwe ki rongba pakan thop yu rongba snong war hapreng slab bujur UMLA walai ban curip kicing trei pakan thop na du kitab pelang ki ban sam ki pai ba nong snong ban nakaliang ubah Shang Pliang ula pentep bai ka skim lamang arklor tengka tam. Nakaliang WSDU oleh tu bai mau nongrem la plia usna marja katpra ndrai nama kecingdan ke klam covid kecing trei kelas no. Kecing sya nakaliang jungi ka office nadu ba layak sanction ni ka skim lu usna marja katpra tengila persang betnya caprang employ ye ka skim ni. Ndrai kamtam hagi ni ki snem ye namar baka dono ka lockdown te hektu kipor ngimcimala ya kaban entrei ya kanika skim nomor ba nakaliang jong kasnong niru kamsha nomor ba ki babun hiki nong trei ki batrei ya kaniru ki dei ki banambar ki wanra ki nong trei ki mistri ki banambar te hektu kipor kamsha te kala dileno khanjat ya kanika skim ndrei kumba longmenta teknik por apa MLA Badan Borom Jungi yo ya kawan-kawan haknika snong ni banwan inspek dari skim na kaliang jungi kum ka department kum ngila yathu ya MLA Jungi baki kam hang ni kamtam ki construction work ngila dep kumba 90% te tang khanjat kan so ki bang dang dei ban pendek construction work ki RCC work ndrei kapdang sa menta kumba la dep kren dei MLA Jungi ba ka distribution te katu pentu ba nilaong i hakmadi MLA ba nakaliang jungi ka department ni persang pendap hapo lai nai kamur lakum no hapo jung nai Julai jong mentau sem pendap ya kan ka distribution line te kermen ba lang ba jong kajing ya dan benta lang kamtam nakaliang jungi MLA nakabenta ban state kan kam ngiskem ba kejingku kejungi kom department ban pendap employee kan skim ke bangiloong hapo jumna Julai ngi na pendap bat kamtam da kejing ya trailer rengkat bat ka board juga snong ki kontraktor ki bade ban trei ya kan distribution lan ngiskem ba hapo ubna Julai ko bangiloong kemati ni bagi pendap ya kan skim kejing hang hapo doksi uba Shang Pliang le thu ba katrat PG kelapan por lai banai ban pendap ya kan ke project ngiawan banjurip ya kani ka project kabala sanction adu arha jakat pra kade ka project ban ai supply water supply scheme yang ka dong shilling hapo mau senra ti kani ka scheme la sanction arklor pralak but ka jingtrei ka bubun nadu na source pade mantan ka ka source ka don palat 1 kilometer nang ni te nalor kata ngilawan banjurip ya ka treatment plant ngiyo iba ka jingtrei ka bala ya bed nang ta ka don saka main tank ka baka dewan distribution tank ngilawan pet de ya ki locality tanks tingi ibet ba ka jingtrei kala simpor ho kala khamsuki amar ka daw kalong ba kamariang nero kamsha ya ki kontraktor bantrei hagini ki porslap pila im kum matasi ru kabeneng kalong kumne te haga jingsem jonga ngaso ba ke ibiang karu kom trikam ndre ngidon kam ban kampen kloino ban yo ba yo ban sam ke umbam sha ki market lieng hangni po kani ka snong ka don ku ba palat ars patli hieng te namar kata ke jingtre ru ka he ka pasa mata ka de stang ye ka distribution ka ta kemot baki de ban ki kontraktor ki dewan penbiang no iki pipe bat ki de bakin shna no iki distribution lines te yakani ka kam ngala dep ya discuss by SDO by junior engineer te nakaliang SDO ila pan por lai banai nadu matakasngi kata kemot da kumnum no hapo banai Julai ya kane ka project on pendep no nang ba ngine yo ban plai syakini kilong yeng hakane ka snong